welcome kasing kakabsat. Okay, so before ta kayo rugyan, special thanks kani Ali Taba for requesting this tutorial. Okay, so anak amo no student na yay kanta ngamno bilang sa Bali, paki-comment kasin din complete title ya din singer na isa description ta ko isa baba. Sabihan nyo lang kakabsat. Okay, so kama na di kakabsat di verse 1 na and naumit ako sin verse 2 parehas matlang di chord progression na. Okay, so ipares ta ko din chorus part. Sabayan nyo lang. Okay, so siri abo din chorus na and itry ta ko abo din bridge na. Sabayan lang. Okay, so kama na di kakabsat, no, malpas takusin bridge na, diretso takusin instrumental na, and then manta ulit ako kasin sin chorus na. Okay, so din ending na abo. Tan uray mo, sino'y rigap mo, ani nagkaribay-bayan. Okay, so kama na lang kakabsat, ilaan ta ko din complete lyrics ya chords na isa description ta ko isa baba. And salamat kasin, see you in the next tutorial tayo.